Thina umwe uria ugumiire ene nyumba makiria mucini wa Nairobi ni unyihu wa kombori nyumba-ini ciao na macungirira makahinyiririo kunyihia marihi ma nyumba na nigetha kuguciriria kombori. Wisha ni muonete wega muno andu a Nairobi kinya some of the landlords ni maranyihia thogora waki wa rento na gitumi nikio giki kithini mwako uyu wothe kuma kiambiriria kana kuma last year hako tuhena pressure nene muno mwena wa thirikari kuga andu okonta aruti a wira andu a biashara no kinya marihe magoti ma KRA aria matakirihaga mena problem. Mwalimu Kamande agakuruhania thina uyu na haro nene iria yambitwo ya kurana na indo cia magendo akiuga ati mbeca iria cionekanaga thogora-ini icio nicio ciahuthikaga ari gukinyaniria waki na marihi ma nyumba ici. Namba 2 uhoro wa counterfeit ni twithini wa Kenya kwa ida nene muno andingi makuto magithima na wa China na miena ya Turkey na kuria kungi na makawe indo cia bei ya thi icio twitaga counterfeit. Ni tuonete effort ne muno ya thirikari makihinga muberethi ucio na wana makiuhinga ni kumina ati biashara nyingi nacio indo cia kiagai na indo cio original ni more expensive ni gakira hinya wa miko ya ndui ukona riu demand ya indo nyingi thina wa Kenya ici original ikanyiha thi. Kuriguo Kamande akauga gutiri na wingi wa nyumba na ona akauga no cirabatarikano iria cikwaga muthiri ihinda iraya ni iria ciakitwo cia marihi ma iguru. Gutina grati ya manyumba apartment no wa high end no mienene yana guku the middle income nyumba cia kido 4 million nyumba cia maybe 3 million. Demand ni higher than actually the supply. No challenge ni ati ni ado very few maraka nyumba magitajeti ado aguruviriku iyo nao nekiri mathina mayo. Kiurini gia kana thirikari ni gukinyaniria riendekithia ria waki wa nyumba mwira wa mwaka wa 2022 Kamande akauga bata ni kunyitanira na society. Government iginyitana cooperative agenda before ya housing ni kuhanika itumine kio giki ciama cia cooperative twina migunda tungi first tune thirikari maundu mara turavatara ni twaka nyumba makiria ya 130,000 thini wa miaka the next 4 years toto na migunda. Mwalimu Kamande ni muikariri giti wa muungano wa society iria ikuruhanagia waki wa nyumba ya Nachu. Handu-ini ha Kameme TV njitikaga Njuguna Wang'ang'a.